clear tute sipai ule kan chanalin lo clear thina inchunga lom thu kan soya tuntuma po international news le politics US politics chingchivet vel citilal rin omaziak mangin kan clear hole don nia US election day alo thleng chu ni tamaya mase America rama chuan zanan la mangmek thunganga keini zan man huna election day anianga mi puitam takin vote an thlak chho to ang tundin huna ballot vote la to zat hi maktatua iza don anita a The New York Times le US elections projector data te chuan vote maktatua somko pasari point paruk zet la to angin an soyani Al Jazeera News chuan ma ni nge vote thak mi maktatua somthum pali noi nga sing sari sang ruk le za somruk paruk om to in postal ballot vote thak tu maktatua somruk le noi li le singa sang khat le zaruk somruk le paruk an om to ati National poll nung ber 538 siama Joe Biden chu za somnga pakhat point kwa ania Donald Trump chu za somli le pahni ani poll sang Trump INBEINA chu ala sang zel ria mase Fox News poll pakhata chuan battleground swing state pahni North Carolina state a October ni som pakwa a Biden a za somli le pariat point paruk ni thin le Trump a za somli le paruk point pakhat ni thin anga soi chu tundin muna Biden a za somli le pasari point pahni Trump po za somli le pasari point pariat antiani Arizona state a po October ni som pakwa a Biden a za somli le pariat point pathum Trump a za somli le paruk point pahni ti thin chu tuna hian Biden a za somli le paruk point paruk Trump a za somli le paruk point pahni ni inan soi Donald Trump hen na sataka ma son zelin Paul sang ain vor kang hlek ati theya November ni thuma Republican hotele evangelical Christian ten vote an thlak that chho hle chuan Tramadin muni adang lamdor theidon ni inan soi Mormon University poll nimin thotan ni November ni niati chua chuan Biden chu Trump ayen point nga atanga point sari velin ala sang zoka thakalta October thakhan Biden chu point som pakhat zeta sang zoka soyani thin ani kha swing state zinga Pennsylvania state a Biden chu za aparuk le pasari velin Trump ain ala sanga rear clear politic poll a chuan Biden chu za panga point pakhatin Trump ain ala sang zok ri bok Biden a za somnga point pasari ni in Trump chu za somli le pathum point pakwa ani Michigan Arizona Florida Georgia Iowa North Carolina Ohio te chuan Biden hi za panga asangin Wisconsin a phei chuan za parukin asang zok ati The Sunshine State anti mai Florida le achevel state a Siena College The New York Times poll a Biden chu za pathumin asang zok ti ani boka The Washington Post ABC News poll lama ero chuan Trump le Republican candidate chu point ni in ma an hruai ti ani thung Brexit party how to British pachal Nigel Farage chuan Donald Trump chu US president satlia aningot lova mi ringte chakna thruyani hetiang renga Donald Trump thlop tu te phur le tan kho hi kala mungai lo khovel media ho ten an thuziak le editorial la an ziak te le poll san siam te chu ka ring ve ho lovani Joe Biden atana chiat puina mai tur thilani ti in Talk Radio Pennsylvania arhila Biden ain Trump atlin le ring le ani Electoral College vote zanga somthum le pariata zani le somsari hi tunge muang ti hi apoi mo berchu nita a tuin nge mudon ni US presidential election sang ni le somni hi an president than tum somli le parukna turania Democrat Joe Biden kum somsari pasari chuan sum US dollar maktadoi zali som kole pasari point pariat atuak nga theita a heti lai hian Donald Trump kum somsari le palimi chuan US dollar maktadoi zani somli le pasari point pariat atuak theive thungani he White House lo atura INBEINA Battle for the White House 2020 ya hian tunge chakzo kang ti hriat thiama har sale Donald Trump campaign rally ya hian mipuyan tam thein phung velan soi angmain anin horkhom lui zela chuti line Joe Biden campaign rally ya mian tlem thei hle ve thunga hei COVID-19 hileng dona tura Federal Sarkarin Center for Disease Control and Prevention CDC in kai hruaina asiam anzom thatwang ni nan soya
Trump campaign team te ro chuan ama Trump ngei point CDC guideline hi azom thadu lo ni in Democrat ho te chuan an pu ani President Trump chu COVID-19 hleng do na sa tok lo le nam nu la ngai tha a Democrat ho te chuan an pu ani bera COVID-19 hleng chu Trump admin Bidena nan mang na sa hle ni popular vote kan ti mai mi pui vote a chak ma se electoral vote zanga som thum le pariat atanga achan ve zani le som sari mumma sa zawk tu chu Thleng tura ne wangin he electoral vote muturin battleground swing state te chu Trump le Bidena te hian an thut kual zingin campaign be puyan chuangor dun hle ani December ni som palia state tin atanga electoral voter ruat big ten vote an thak veang Donald Trump hian nimin thotan nia Fayetteville North Carolina state a campaign rally nein state lia a campaign a Pennsylvania North Carolina Michigan le Wisconsin state a te bai puya chuana samai heng state a te hian Latino Latrins Latina le Hispanic le Black ho te chuan Biden nge Trump an vote ang a chiang chian Biden a campaign pui tu President Barack Obama chuan Black ho te chu Biden a tana vote thak turin asom na sa hle ve bokani Peach state an tia hian kumsang ni le som parukhan Trump chu Hillary ain za panga lekin alo chak to ani tuntuma Black ho ten Biden an vote nualanga Hispanic Latino ho te ro chuan Trump an vote nual tura rin ani Donald Trump hian kumsang ni le som paruka alo ti angin Grand Rapids Michigan state a campaign khar na hun a manganga election night a ero East Room White House a mi som big zalinen hun mangin election result an Ngaihven howang Trump hian Scranton Pennsylvania state a campaign rally an itumin election diklo om thei ti soin kan mule hriat ngai lo thil election ti chingpen na om thei ani ti in Pennsylvania state a vote chairme ka marhoi tu zawk ani chuan chaka in puangin an ukil hoten vote share zel ti top tura hrilatum ni in an soi postal mailing ballot hi COVID-19 hrileng wangin an uar thar ta hleya maktadu somruk zet mailing ballot chu chiar chung rei hle tura ngai ania postal ballots maktadu somthum pakhat zetero alola kirlo anti state somnga jinga somthum le pathum chuan postal ballot hi anla chiar ri lowang zai thiam te point Biden an campaign puina sa ti ania John Bon Jovi te Stevie Wonder Bruce Springsteen te baka Lady Gaga Barbara Streisand The Roar Katy Perry Taylor Swift Beyonce telam thlengin Joe Biden da chu an campaign puina sa hle ani Biden hian final campaign rally chu nimin thotan ni October ni khan Pittsburgh Pennsylvania state a le Strallen Ohio state a nein Pittsburgh a Lady Gaga chu na campaign puya Biden a chuan Donald Trump an hrileng lama thiam na bik nei Dr. Anthony Fauci ban tira tum thu a campaign rally a soi chu changin Trump Dr. Fauci chu COVID-19 task force atanga ban tira tum chu thil makani lemem ni le min thang king ula ke chuan Dr. Fauci chu ka ruayang tuna Donald Trump chu ban tir kan tum me kani hi tun hi Donald Trump atan chuan White House atanga puanthuah tela in lama ho hun ani ta chi aina ringot min thlen tu ni hrileng ti top don chuan Trump hi ti top photangai atulani ati Dr. Fauci hian tun kar top lam khan COVID-19 donat kalpui dana Trump admin thil ti dan soi selin aron beile ta Republican tam tak chuan political bomb sen thak tu angain an soi selani Trump chuan ama thlop tu te hena Inthlan zo lo ngak luk ro thilom dana chiang mayang ti in Dr. Fauci malak na afaka mase tu na taka Dr. Fauci an ron soi sel thar le ta chu Republican hoten an du lovin an dem hle Barack Obama chuan Georgia state a Donald Trump chu COVID hrik putar tu ni in COVID speeder to raneya ama chu hrik sem kual tu ang mayani mi puite himna ain mi pui pung khom tam chu alom zo kani ati Trump campaign rally pakhat inring ni zana Pittsburgh Butler Region Airport a phei kha chuan mi pui singa le sang sari zetan pung khom ni in Secret Service ten an soiti Breitbart News chuan azia khovo tak noya po mi puite chuan lo pung khom na sa hleya ama Donald Trump point kut korabun pha hiala mi puite chuan khovot kara po Donald Trump thu soi ngai thaturin an lo pung khom chiam zel tho mai zai thiam ming thang Lady Gaga chuan mi puite chu vote thak uar turin le Biden Harris vote theu turin a soma
hetianga Lady Gaga in Bidena campaign pui chu trama chuan Sleepy Joe chu Lady Gaga te poinan campaign puya artists against fracking anti-yang ti in Bidena chu mi chak lo China thu hnuaia in tu lut le fuel oil ti top du tu ania chu tianga ti chuan mi tam takin na an chan pha ngei don ani ati Donald Trump chuan Fayetteville North Carolina state campaign ani tumin polls sang in adin mun niam zoka an ziak na chungchang asoya heng fake polls te kalo clear velom heng poni se ne tu ni turin kan kalme kani kum thum le chan ve khan kei pon lammi po himin thlanga na sataka jim to tin ko omzui ni America first tin bei hovila vote thak victorin ka soma chiu atia Sleepy Joe corruption ti tong kama soi lai tak chuan mi puiten lok himap tin an lo awrwal le thup mai ni heti lai han beyond the queen bee anti mai poina pian na state Texas lama Biden Harris tan campaign beive le boka Instagram lama vote thak turin ama ngai sang tu Twitter vela follow tu mi makta duai za som nga le panga te chu soma come through Texas and vote ti aziakani Cowboy Ming Thang Billy the Kid te tual China ram ni thin Texas state hian electoral vote som thum le paret la ya neya Biden le Tramatan chakman hla tham tak turani Taylor Swift puin Instagram atangin Pennsylvania state a Biden Harris vote turin mi puite lo som ve boka Pennsylvania state hian electoral vote som ni anei Katy Perry hian kum sang ni le som paruk khan Hillary Clinton na campaign puina sarleya kumina social media tangin Joe Biden ron campaign puin tulboy vele hle ni hi reparlar tak Eminem poina hla pakhat lose yourself ti chu Biden campaign rally ya play ya phalsaka zai thiam then khat chuan Trump campaign rally ya hla an lo play thin chuan phalsak ta lo thung Georgia State University Center Park Credit Union Stadium muna Biden campaign rally ya Ray Charles hla Georgia on my mind ti an play na sa hlea Georgia State hian electoral vote som parukanei Sierra le apasal Russell Wilson te poin Biden vote turin le mi puite vote thak uar turin an somani Biden hian Ohio State a campaign kharna nei veang sangni le som paruka khan tramachu vote tle min Ohio State a lo chak to ni kha Joe Biden a chuan Pennsylvania State le Ohio State a campaign event voili aneya tin Georgia State a ponei zui le ang a big takin heng state pani Ohio le Pennsylvania State a chak hi White House lu atur kong zo na poimo hle ni Mike Pence le Kamala Harris te point Pennsylvania State lo in last campaign hian bei ngor hle First Lady Melania Trump North Carolina State a campaign na fe chuak thung state sang electoral vote an nei dan kan video masalama khan kan soi to a claim kan soi bel lenga Biden a chaksa na ngai state te hi han soi ta ila Washington electoral vote nei thei som pani Oregon a pasari California somnga le panga New Mexico panga Illinois somni New York somni le pakoa Hawaii pali New Hampshire pali Vermont pathum Massachusetts som pakhat Rhode Island pali Connecticut pasari New Jersey som pali Delaware pathum Maryland somni District of Columbia pathum heng baka Colorado pakwa Virginia som pathum Maine pali heng pathum te pohi Biden na hui ngei turangai an ni bokani Donald Trump a chaksa angai state le electoral voter omzat chu hetiang deuh hian ani vele a Idaho pali Wyoming a pathum North Dakota pathum South Dakota pathum Nebraska panga Oklahoma pasari Arkansas paruk Louisiana pariat Mississippi paruk Alabama pakwa Kentucky pariat Virginia panga khang te ba ka khan trama chakna turangai Utah paruk Kansas paruk Missouri som Indiana som pakhat South Carolina pakwa Montana pathum le Alaska pathum te ni bokani tichuan Minnesota som Iowa paruk Wisconsin som Nevada paruk Arizona som pakhat Texas som thum le pariat Georgia som paruk Florida som ni le pakwa North Carolina som panga Michigan som paruk Ohio som pariat Pennsylvania som ni
an nei boka heng battleground swing state a hian Tunge chak zawk tur hriat a har sat a hle ani kar liam ta zir top ni October ni somthum khan San Antonio Texas state a Joe Biden a campaign team te chuan Biden campaign caravan an nei chu ti boyan ni ti an soya bus chet sual pha omin Biden campaign team ten campaign rally an thul pha a hetiang thil thlen chan hi FBI lamin an chui me kani President Trump chuan FBI le Justice Department thil chui mek chu haulam ti in hetiang ai chuan FBI te chuan Antifa anarchists rioters looters ho te kha chui zawk ro se ti in kotlera boina siam tu te kha chui zawk turina phutani tute nge Biden campaign rally lo ti boy a hriat lofa then kha chuan far right Proud Boys an ni an ringani Biden Harris team te hian battle for the White House election 2020 a hian chak anin ring ve hlea Biden a campaign manager Jen O'Malley chuan Zoom atangin news conference anaya Donald Trump chak theina tur om lo Florida Georgia North Carolina a chak po ni ta sela electoral vote zani le somsari a muzawdon lo Midwest state Michigan Wisconsin Pennsylvania alak tela ne tu ani angai ani ati heng state te hian mailing ballot chiar vekan duwa ma se huna du rei deuh don ani Jen O'Malley chuan North Carolina a vote za som nga le pathum Wisconsin a za som nga le pariat Arizona a za som nga le pathum ten Biden an vote dona Trump chuan election day a vote za som ruk le pani a mu nga yanga North Carolina a za som ruk le pakhat puan panga Wisconsin le Arizona state a vote za som ruk le paruk a mu anga ni ti in Biden a chutling ngei tur angai mi amai Trump chuan Pennsylvania state a hian mahruai tu ani chuan chak zo ka in puan tum ti Axios chanchin buina ziak chu apha a election day zo vere kan ukil tenan bei ngalang atiani Biden a senior advisor le Obama admin huna White House counsel Bob Bower chuan engang puin legal challenge om theite ma chon thei turin kanin pei toni atibok heti lai hian election day zo boina chho na tura White House che vela khungna an siama te chuan Trump du lo na thu ziak chi rang Trump da kiang ro Trump tling hlol lo ti te an lo tar chiai chuai to maya state then khata boina chho lo nan National Guard roi mai turati dim diam to ten omnok mai New York a phei chuan Soho Design Store le channel te po ven him ngai zual tur an nga yani Massachusetts State Governor Charlie Baker chuan National Guard sang khatte chu inral ring turin a hriat tir to tiani ole tuna kan thlir hota kha city lalrin omaziak manga US election le akai noi tunlai thil omdan kan thei anga kanan siam te ni a city lalrin omachunga lom thu kan soya thlir tu kan channel lo ngai hlu tu te inza chunga lom thu kan soibok